Khublei yang pi perlok shisien ngau Charlie bat ngap yang bai pi cak ni Charlie translate YouTube channel. Perlok kami ke jengker pat pi bas ngau like bat share ya kan video bat subscribe ya Charlie translation YouTube channel. In Hindi, असल में तुम नहीं हो मेरे. In English, in reality you are not mine. In Khasi, hakajing shisha phimdei ijonga. असल में तुम नहीं हो मेरे. In reality you are not mine. Hakajing shisha phimdei ijonga. In Hindi, क्यों खुदा ने दी लकीरें. In English, why did God given me such destiny? In Khasi, balei ublei ua yanga kum kane kanasib. क्यों खुदा ने दी लकीरें. Why did God given me such destiny? Balei ublei uai yanga kum kane kanasib. In Hindi, लिख रहा हूँ दर्द सारे. In English, I am writing down all my pains. In Khasi, ngatho ya baro ki jingmong ki jonga. लिख रहा हूँ दर्द सारे. I am writing down all my pains. ngatho ya baro ki jingmong ki jonga. In Hindi, ये सोचकर रात भर दिल ये रोता है. In English, my heart was crying all night long thinking about this. In Khasi, udonut ujonga uyam haba uperkhat ya kane. ये सोचकर रात भर दिल ये रोता है. My heart was crying all night long thinking about this. Udonut ujonga uyam haba uperkhat ya kane. In Hindi, आसमान से क्या खता हुई तारा उसका तूता क्यों. In English, what mistake did the sky makes that a star broke from it. In Khasi, kae kajing bakla jong ka benang ba uta uklor jong ka ulajot. आसमान से क्या खता हुई तारा उसका तूता क्यों. What mistake did the sky makes that a star broke from it. Kae kajing bakla jong ka benang ba uta uklor jong ka ulajot. In Hindi, ख्वाब ही बस रह गए हैं. In English, now only my dreams are left over. In Khasi, menta kisa satang kijing phosniu. ख्वाब ही बस रह गए हैं. Now only my dreams are left over. Menta kisa satang kijing phosniu. In Hindi, काश तुम फिर लौट आओ. In English, maybe you'll come back one day. In Khasi, let's say, phin sawan phai byang shisien kasngi. काश तुम फिर लौट आओ. Maybe you'll come back one day. Let's say, phin sawan phai byang shisien kasngi. In Hindi, दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा. In English, my heart has said this to your heart. In Khasi, udonut ujonga ulaong ya kane ha udonut ujong phi. दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा. My heart has said this to your heart. Udonut ujonga ulaong ya kane ha udonut ujong phi. In Hindi, लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना छूटा क्यों. In English, people ask me why did our bond break. In Khasi, kibriu ki kili yanga babalei ka jingyata jingya it jongi ka jot. लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना छूटा क्यों. People ask me why did our bond break. Kibriu kikli yanga babalei kajing yate jing ya it jongi kajot. In Hindi, तुमने कभी जाना ही नहीं. In English, you've never know the fact that. In Khasi, phiklam patip
या कथा कजिंग शीशा तुमने कभी जाना ही नहीं You've never know the fact that फिक्लम पत्ते या कथा कजिंग शीशा तुमने कभी जाना ही नहीं You've never know the fact that फिक्लम पत्ते या कथा कजिंग शीशा इन हिंदी मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से In English, the day my heart forget about your love. In Khasi, kasngi kaba udo not jonga unklet shapang ka jing it jongpi. मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से The day my heart forget about your love. Kasngi kaba udo not jonga unklet shapang ka jing it jongpi. वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का May that day be the last day of my life Let's say kata kasngi kandai kasngi khadu jong kajing im jonga In Hindi वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का In English May that day be the last day of my life In Khasi let's say kata kasngi kandai kasngi khadu jong kajing im jonga Perlok ya kabumta tang hnehi yang second part ha kawi ke video ha kawi pat ka topik kawi ke gerpat jonga na phi ba snopha like but share ya kan ke video but kumjuru subscribe ya kan ke channel na kabumta ke video ke bansawan ha kan ke channel thank you for watching stay safe and keep on learning